Ovo je plavi bungalov u kampu Timok. Prvo ovde vidimo Gricka, Šakija i Smeška. Ćao Smeška, gde si ti Smeška? Sa ove strane se nalazi ljubičasti bungalov. Da vidimo šta ima ovde. Predsoblje, kupatilo, kuhinja, trpezarija i dnevni boravak, narodni motivi iz Srbije, sto za ručavanje, pećka za zimske dane. Idemo gore u stepenište, 3 kreveta, klima, uređaj, i dole vidimo kamp.